Nshuti mukomeje gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika, ndabasoje kandi bahaye ikaze mu kiganiro Amerika muri iki cyumweru, muri kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Perezida Joe Biden wifuza kongera gutorerwa kuyobora Amerika ndetse umaze igihe mu bikorwa byo kwiyamamaza, ari nako akusanya inkunga yamufasha, agaragara nk'uwatesheje agaciro umuhigo wakozwe na Donald Trump, umurepublikani bazahangana mu matora. Mu mpera z'iki cyumweru turangije, Donald Trump yabashije gukusanya miliyoni 50,500 akayabo kamufasha mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abasesenguzi ariko bavuga ko amafaranga yonyine adashobora kugira perezida umukandida runaka. Trump yakusanyije aka kayabo ubwo yari mu mujyi wa Palm Beach muri leta ya Florida, maze agaragara nk'utewe icyizere n'inkunga nk'inzira ishobora kumusubiza ku ntebe y'ubuperezida. Abantu barashaka gutanga umusanzu kubw'impamvu yo kongera kugira Amerika nziza. Abantu bakize barabishaka, abakene barabishaka, buri muntu wese arashaka impinduka. Igihugu cyacu kiri kugana habi. Twabaye urwenya ku isi yose, ariko ibyo tugiye kubihindura vuba cyane. Abashinzwe ibikorwa byo gukusanya inkunga perezida Joe Biden w'umudemokrate nawe wifuza kongera gutorwa, mu mpera z'icyumweru batangaje inkunga y'amafaranga bamaze kubona. Kevin Munoz, umuvugizi we ushinzwe ibikorwa byo kumwamamaza, kuri iki cyumweru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abanyamerika 1,600,000 bitanze bikomeye, aho kugeza ubu bafite 192,000. Anasobanura uko aya mafaranga azakoreshwa. Hashyizweho ibiro birenga 100 muri za leta zikomeye ziberamo amatora. Muri izo leta hashyizweho abakozi bashinzwe imirimo itandukanye, harimo muri komite z'abantu baturuka muri Amerika y'Epfo n'abirabura ba hano muri Amerika, bazafasha abantu gusobanukirwa n'uwo bagomba gutora. Hari kandi miliyoni 30 z'amadolari zagiye mu itangazamakuru. Bwana Kevin Munoz yabaye nk'utesha agaciro ibimaze kugerwaho na Trump. Abaterankunga ba mbere dufite mu bikorwa byo kwamamaza Joe Biden ni abaforomo n'abarimu. Dufite imbaraga ku bakozi, kandi ibyo bitandukanye n'ibikorwa byo kwamamaza Trump. Ibi rero nibyo bigiye gutsinda amatora. Ariko ntabwo amafaranga gusa yonyine ashobora gufasha Biden kuguma ku butegetsi cyangwa se ngo afashe Trump kubusubiraho. Ibi ni ibivugwa n'abasesenguzi. The bigger problem that President Biden faces right now is... Ubu ikibazo gikomeye Perezida Joe Biden ahanganye nacyo ni ugucikamo ibice kw'ishyaka rye no kureshya abandi bantu biganjemo abatagira ishyaka babogamiyeho n'abandi badafite icyo batwawe n'abarepublikani. Trump has a solid base, abantu bafite ishyaka ryinshi, ariko ntabwo nzi neza niba imibare yerekana ko uburyo yashyigikiwemo burimo kwaguka. Abakora ibikorwa byo kwamamaza Donald Trump ntabwo barasubiza Ijwi ry'Amerika ku kiganiro ryabasabye, ariko ku rubuga rwabo rwa internet rurerekana ko Trump afite ibikorwa byo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa kane. Abayoboye ibikorwa byo kwiyamamaza kwa Perezida Biden nabo muri iki cyumweru bari bahugijwe no kumwamamaza. Yari Madison muri leta ya Wisconsin, aho yavuze ku kibazo cy'inguzanyo z'abanyeshuri, kandi yari afite na gahunda yo gukusanya inkunga. Yaganiriye n'abazatora kuko aribo turufu yo guhamya uzatsinda kuva ubu kugeza amatora aba mu kwezi kwa 11. Ibikorwa byo gukusanya inkunga bizakomereza mu mujyi wa Chicago muri iki cyumweru, ariko umuvugizi we muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza nta makuru arambuye yabitangajeho. Muri iki cyumweru Perezida Biden afite gahunda yo kwita ku bibazo by'imbere mu gihugu no mu mahanga, harimo n'uruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Fumio Kishida. Aha ni nk'ikiganiro Amerika muri iki cyumweru gihumurije. Turabararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'Ijwi ry'Amerika. Mugire umunsi mwiza n'amahoro. Mwari kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe.